سبحان جلیلов ҳастам ва субҳи ватан шурӯъ мешавад. мо нигоҳи нав аз пахши махсус дар шаҳри Душанбе дар пойтахти кишвар. Немо ҷанҷол накарда будем. Мо ин аз муҳаббат ба касб ё ин аз маоши ками радио? занакҷон гӯш кушо дара. аммо шӯхии шумо аз шӯхии масалан аз вазъият берун шудан фарқ мекунад. шӯхии шумо намаки як чизи талаботи худи радио ва биёед кӯшиш кунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар кунем. сезан хуб бошад. ташаккур. як умр дар ду пӯст зиндагӣ кардан бисёр душвор аст. саволро тарҷима мекунам ба кадом мазмун? ин радио аст, инҷо гап назанӣ пул намедиҳам дохил. Дигар бояд гап зани чизе. фақат воқеӣ ҷавоб гӯед. албатта истироҳат. агар баъзе элементҳои варзиша дошта бошад. ситораҳои шоу бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо Салимҷон Саидов. бинандаи азиз, дуруд. ҳар нафаре ки моро тариқи планшет, телефон ва ё ин ки телевизор мебинад, манзури ман хоҳ тариқи телевизион хоҳ тариқи YouTube моро тамошо мекунед, ман дуруд мегӯям ба нигоҳи нав аз пахши махсус дар шаҳри Душанбе дар пойтахти кишвар. меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд яке аз ровиёне ки садояшонро шумо хеле хуб мешиносед, дар рекламаҳо чеҳраашонро мебинед, дар суҳбатҳо мебинед, аммо фикр мекунам ки бо шунидани садояшон ин нафарро ҳатман мегӯед ки ҳа ин нафар ки аст? ин нафар Субҳон Ҷалилов ҳастанд. ассалому алайкум. салому алайкум. ман дуруд мегӯям ба ҳама бинандаҳои телевизиони шумо. ташаккур мегӯям барои даъват ва ман умедворам ки як суҳбати хуб анҷом бидем барои бинандаҳои шумо чизи нав бошад. бале, ташаккур. аслан ки номаш нигоҳи нав аст, мо кӯшиш мекунем чизи наве бошад. агар бо иҷозати шумо ман шакл ва рафти барномаро кӯтоҳан мегӯям. қисмати аввал саволҳо аз нигоҳи нав мешавад. саволҳо бештар саволҳои нав ҳастанд, аммо ҳаст нуқтае ки шумо дар ҷое чизеро гуфтаед ва он чиз шарҳ мехоҳад аз нигоҳи ман. албатта ман ӯзро мепурсам, баъд як бахши дигар ҳаст шарт, як шарт, баъд мегӯям ки шарт, баъд саволи шахсиятҳо ба ҳам дигар ки як нафар пеш аз шумо меҳмони мо ба шумо суол гузоштанд, шумо ба меҳмони навбатӣ суол мегузоред. ва як қисми дигаре мо доштем дар хоҷан саволи ҳаводорон, чанд саволи ҳаводорон. мо ин қисматро чун дар пойтахт омадем, сабти мутааҷҷилӣ ҳасту ман ҳамагӣ чанд рӯз пеш аз шумо хоҳиш кардам ва ки дар барнома ширкат вардед, мо ин бахшро ихтисор мекунем. агар иҷозат бошад оғоз мекунем. ман мехостам аввалин суолро барои шумо ин гуна вагузор кунам ки аслан ватанро бо Субҳони Ҷалил шинохтанд ё Субҳони Ҷалилро бо ватан? ватан пеш аз мо низ чанд чеҳраи бисёр маъруф дошт, мисли Рустами Ҷонӣ, мисли Наргиз Қосимова, мисли Зеваршоҳ Маҳмад, чанд чеҳраи машҳур дошт фикр мекунам. ва баъдтар мо ба он тим баъд пайвастем, аз онҳо чизе ёд гирифтем. аммо то ҷое ки ман медонам, пас аз омадани Субҳон Ҷалил ва махсусан барномаи субҳӣ масалан маъруфияти радио бештар, манам интизор шудам ки ҳамин гапа шумо гӯед. барои ман махсус нагуфтам ки маъруфияти радио бештар. хуб, гуфтам мумкин аст ки як андоза ватан, саҳми Субҳон дар рушди ватан ё ки радиои мустақил хеле бориз аст. дар ҳама ҷо корро кадрҳо анҷом медиҳанд, мутахассис анҷом медиҳад. ва бубинед як корхонае ки агар масалан бисёр хафомонда бошад, як нафари масалан менеҷери хуб агар онҷо роҳбар таъин мекунанд, ӯ корхона метавонад хеле пешравӣ кунад. яъне корро худи команда аввалтар аз ҳама анҷом медиҳад ва онҷо як менеҷери хуб, як нафаре ки масалан роҳбарии хуб мекунад дар кор аст. ва ҳар куҷо ҳам масалан хо радио, хо телевизион, чӣ барномае ки бошад, уна чеҳраҳо, шахсиятҳо, муаллифҳо хубтар ва беҳтар карда метавонанд. бале, аммо инҷо шумо аз Рустами Ҷонӣ гуфтед. ман ба касбияти он нафар ягон шубҳа надорам. пас аз он нафар рафтан, аммо масалан гуфтан мумкин аст ки ягона шумо нафаре ки солҳои зиёд, солҳои тӯлонӣ дар ин радио фаъолият кардед ва ҳоло мо қиссаи ҷанҷоле ки мо як иттилоъе пайдо кардем, мо бармегардем. ман мехостам саволи навбатиро ин гуна барои шумо гузор кунам ки дар радио то куҷо озодӣ ҳаст? то кадом дараҷа? дар радио то дараҷаи зарури имрӯз дар радио озодӣ ҳаст барои эҷодкор? фикр мекунам ки ягон намуди озодӣ хо дар радио, хо дар ҷомеа, ин комилан озодии мутлақ нест ва ҳам наметавонад бошад. ниге озодиҳо дар ҳар куҷо як маҳдудият доранд. дар радио маҳдудияте ки ҳаст, ин риояи ҳамон меъёрҳои ахлоқи журналистӣ аст ки шуморо водор мекунад ки дар ҳамон доира суҳбат кунед. аз нигоҳи мавзӯъ, аз нигоҳи мавзӯъ ҳастанд баъзе мавзӯъе ки ҷомеаи моро қабул надорад. масалан мавзӯъе ки барои мисол дар аврупо хеле бозоргиранд, хеле масалан метавонанд ки шӯҳрат биёранд барои касе. масалан мавзӯъе ки касе карикатураи касеро месозад, ин чиз масалан дар аврупо шояд мавриди таваҷҷӯҳ қарор бигирад, аммо
дар ҷомеаи мо мавзӯе ҳастанд ки оно аслан ҷомеа онро қабул надорад. агар мавзӯи сиёсӣ гӯем чӣ? мавзӯи сиёсиро албатта матрах кардан мумкин аст, пешниҳод кардан мумкин аст, агар ҳамон муаллиф донандаи хуби сиёсат бошад. яъне ман аз ҳамин нуқтаи назар, агар масалан як корманди ман биёяд ва гӯяд ки ман мехоҳам як барномаи сиёсӣ дошта бошам, ман агар ба дониши сиёсии ҳамон нафар бовар кунам, ман барояш иҷозат медиҳам ки барномаи сиёсӣ таҳия кунам. ин бисёр муҳим аст, зеро ки масалан ман баъзе вақт мешунам ки бачаҳо дар мавриди оиладорӣ суҳбат мекунанд ва мебинӣ ки худаш оиладор нест. яъне мантиқан ин дуруст нест. масалан як нафаре ки оиладор нест ба ҳазор нафаре ки масалан телевизионро тамошо мекунад аз маърифати оиладорӣ ҳарф мезанад. бале, ин комилан нодуруст аст. мисли ҳамин ӯ агар аз сиёсат дур асту худаш дар он дег наҷӯшидааст, ӯ наметавонад як барномаи хуб дошта бошад. ва гузашта аз ин радиои мо асосан радиои иттилооту мусиқӣ ва фароғат аст. фаҳмо. аммо шумо гуфта метавонед ки умуман сензура ҳаст ё ин ки нест? яъне ҳар кас кӯшиш мекунад ки дар доираи фаъолияти худаш ба мавзӯъҳое даст бизанад ки аслан мавзӯъҳои баҳсбарангезу ҷанҷоливу дардисаровар набошанд. яъне сама сензура ҳаст кунед шумо? яъне то як андоза фикр мекунам ки мардум худашон намехоҳам гӯям ки худсензурӣ, балки як ҳолате ки масалан шумо ба аввалтар аз ҳама ба истеъдоду ба далелу ба фактҳои худатон такя мекунед ва баъд чизеро мегӯед. фаҳмо. аммо аз ҷониби эҷодкорон нафароне ки худашонро маҳдуд мекунанд, сензур мекунанд, ба фикри шумо нестанд? ман фикр мекунам ки оли имкониятҳо бисёр фароғ аст. агар масалан барои шумо имконият намедиҳанд ки дар SM1 масалан чизеро бигӯед, шумо метавонед гапа дар YouTube гӯед, агар бисёр мехоҳед ки бигӯед. яъне оли масалан маҳдуд кардани як нафар қариб ки ғайриимкон аст. ӯ метавонад дар YouTube суҳбат кунад, дар TikTok чизе сабт кунад худашо, не? яъне ки имкониятҳо бисёр васеъ аст. фаҳмо. идомаи мантиқи ҳамин суханҳои шумо, чун шумо инҷо аз маҳдудият ваш олами интернет ва олами маҷозӣ ҳастед, чӣ қолабе ҳаст ки масалан дар радио намеғунҷад ва шумо мехоҳед ки ҳамон қолаба таҳризӣ кунед дар ҷои дигар? ман фикр мекунам ки агар дар радио як нафари соҳибистеъдод кор кунад, ҳама гуна идеяҳо дар қолаби дар чорчӯбаи радио меғунҷад, ҳама гуна. зеро ки ҳозир радиоҳо масалан мо дар Аврупо ҳам будем, радиоҳо каналҳои кабелӣ доранд, радиоҳо YouTube канал доранд. оли дар Душанбе ҳам ҳаст ҳамин чиз ки радио YouTube канал доранд. яъне ҳама гуна идеяҳо меғунҷанд. муҳим доштани ҳамон идея аст, муҳим ки такрорӣ набошанд, муҳим ки бисёр обшуста набошанд идеяҳо ва аз ҳама муҳимаш ки дуздӣ набошанд, ки чизи бисёр бад аст ки масалан идеяро бидузден ва худатон онро пиёда кунед. ин чизи бисёр бад аст. нагӯед ки аз ман аст ва эътироф накунед ки аз ман нест. хуб, бинед устод, ба ҳар сурат ман биёед суолро барои шумо номгузор кунам. дар мо дар ҷомеаи журналистика ҳамроҳии касбиро шумо то куҷо варза мекунед? ман фикр мекунам ки ҷомеаи журналистӣ аз ҳама нуқтаҳои назар аз масалан мардумони соҳаҳои дигар фарқ доранд. масалан мо аз устодони донишгоҳу донишкадо умуман аз муаллимон фарқ дорем. мо масалан аз метавонем аз барои мисол сиёсатмадорон фарқ дорем. масалан ҳамдигарамон худи ҷомеаи журналистӣ, худи касб, худи гуфтани андешаҳо, танқид кардан боиси ёд мешавад ки мо баъзан вақт ҳатто шояд аз ҳамон чаҳорчӯбаи меъёрҳову аз чаҳорчӯбаи масалан хуб чӣ мегӯянд, аз чаҳорчӯбаи ҳамраъӣ берунтар меравему масалан метавонем ки ҳамдигарамонам танқид кунем. ин корро масалан журналист метавонад ки ба хотири пешрафти ҷомеа, ба хотири масалан баҳс пайдо шудан, ба хотири таҳрик додани андешаҳои мардум, ҳатто метавонад ки масалан як ҳамкасби дигараш мавриди танқид қарор бидиҳад. манам хеле фикр мекунам. устод, мазарат ки мавзӯъҳои мо хеле мухталиф аст, мо гоҳ аз боғу гоҳ аз роҳ беҳтарин. як саволи дигар, шумо дар маъракаҳо низ, дар консертҳо низ ровигӣ мекунед, барандагӣ мекунед ба ҳайси як рови баранда. ин барои шумо писанд аст ё барои маблағ? ин ҳам барои ман маъқул аст, барои ин ки як нафар меояд вақте ки шуморо мехоҳад ки дар маърифираш суҳбат кунед, шумо бисёр бераҳму бисёр мағрур мебудед агар рад кунед, бозам дар ҳоле ки барои шумо пул медиҳанд. ва худи даромади радио ман бисёр вақт барои бачаҳоам мегӯям ҳамкорам ки шумо масалан фақат бо маош маҳдуд нашавед ва интизорам нашавед ки масалан бо маоштон шумо метавонед хона бигиред, мошин бигиред. радио барои шумо имконият медиҳад ки шуморо шиносанд, шумо муаррифӣ мешавед, ном меёбед ва баъдтар
شما میتونید با مافیلو بروید در کلیپ‌ها اشتراک کنید در رول‌ها ثبت کنید نمیدونم کارهای دیگر انجام بدید حتی توی ها نیست همچنین که فکر میکنم یک جایی است که هم کسی از شما راضی میشد هم شما میتونید که یک درآمدی معینی به دست بیارید. فهمم بهترین استاد از مبلغ گفتید. جای من یک صحبت شما را شاهد بودم. شما در یک ثبت میگویید که نیم شوخی و نیم جدی من با دو پسرم مصلحت دادم که وقتی که شما ثروتمند میشوید من نمیدونم از کجا ثروتمند میشوید مضمونا اما میشوید پس از مرگ من خواهش میکنم که شما یک جایزه تشکیل کنید برای کارمندان رادیو اگر برنامه سحری بله مخصوصا برنامه سحری خب رد نمیکنید این چیزا این چیزی این فکر میکنم که چیزی بد نیست وقتی که من نباشم و گذاشتم شما با یک جایزه باید تاسیس بتید فقط برای کارمندان ساحه رادیو تقدیم کنید پول جایزه را باید شما هر دت بیابین فرق نداره از کدام حساب میابین هر سال همون جایزه را باید تقدیم کنید به کارمندان رادیو فقط به خاطر اون که مثلا اونها شاید حالی در این باره اونقدر معلوماتی پورا ندارن یا حالی اینش تصور نمیکنن ولی من هم یک وقت فکر میکردم که مادرم همیشه همراه من است من هم فکر میکردم اما این طور نیست و اونا هم شاید فکر میکنن که پدرشون یک عمر همراه اونها هست و بعدی 10 سال 20 سال با تماشا کردن همین ثبت شاید که این چیز باید میآید و فکر میکنم بد نیست اگر سال یک مرتبه یک روی برنامه سحری یک جایزه پولی بگیرد این فکر میکنم بهترین است. بله و منظور اقتباسی من از چی بود این از محبت به کسب یا این از معاش کمی رادیو خیال میکنم که این از محبت به کسب اختصاصی دوست داشته است ما حالتایی بود که ما ها به معاش کار کردیم و از کار نرفتیم مثلا شخصا من نرفتم از کار به خاطری که هم منبع‌های دیگری درآمد داشتیم ما کمک از همون محفلایی که گفتید از رکلام و از چیزای دیگه و هم برای بعضی ها شاید مثلا افیر این کار باشد اما برای من اولتر از همه یک جای دوست داشته است یک کسب و کاری دوست داشته است که من آماده هستم که حتی اینا بدون کدام یک مبلغی هم انجام میدم. فهمم. باید صحبت مبلغ رو با یک سوال دیگر جمع بس میکنیم بعد میگردیم دنبال دیگر موضوع ها. اولین معاش رو در دارید اولین موزیک در رادیو باید من هست بله گنرار بود در رادیو این در اداره برنامه برای جوانان و نورسان بود ما دانشجو بودیم و از کورس 3 یا 4 من در اونجا کار میکردم و برای ما گنرار میدادن و بد نبود فکر میکنم برای دانشجو بد نبود بله اما امروز گفتم ممکن است که اون معاش خنده‌آور است اگر اون برای اون وقتی که من الکای اجرا کننده وظیفه سرمحریر بودم 55 سوم معاش داشتم 55 سوم باید من است. فهمم. خب امروز شما به حیث یک راهبر نیز هستید در رادیو برای یک ایجادکار مسئولیت راهبر پیش از همه از چی عبارت است از نقطه نظر خودتان چون شما خودتان راهبر هستید یک اندازه در ایجادیات محدودیت ها وارد می شود شما وقتتون کمتر می شود شما مجبور هستید که از حساب خوابتون کمک با مسئولیتتون علاوه کنین خب ولی وقتی که جای کاری شما به واسطه در همون جایی است که همکارای شما هستن فکر میکنم که قدر یعنی بسیار چیزا از دست نمیدید شما برای اینکه همکاراتون همش در پیش شما هستن شما اگر راهبر میبودید که کابینتتون علاوه مثلا در یک کنج دیگر شهر می بود و کارمندان در جای دیگر اون وقت فکر میکنم که مشکل تر میشد اما رادیو جایی است که شما میتونید کارو هم پیش ببرید کارهای ماموری رو هم انجام بدید و من کوشش میکنم که در کارخانه کارمندان ما حتی درک نکنن که کی از راهبر شما آخه شما نفر ایجادکار هستید پیش از راهبر بودن اول شما ایجادکار هستید این چیزی بسیار مهم است در رادیو برای مثال ما راهبری رادیو از راهبری مثلا یک کارخانه یا یک وزارتخانه فرق دارد به خاطری که اینجا آدمان ایجادکار کار میکنن آدمان نازک هستند من خودم احساس میکنم که اگر شخص حالت روحیش خوب نباشد در خانه کدام مشکل دارد میاد و شما همچون راهبر خودتون شاید نشان میدید و او را با جنجال میکنید و دیگه نمیتونه در افیر برای شنونده یک تابی بولیده عطا کنه محکم میشه بله حالت روحیش بد میشود وضعیتش ناخوب میشود برای من حتی با بچه‌ها میگم که وقتی که احوال روحیتون خوب نیست وقتی که مثلا کدام یک مشکل دارین بهترش است که شما افیر نبرید بذار موسیقی پخش بشه شما دم میگیرید فهم اما استاد بعضا میشود وقتی که شما سختگیر هستید در جای کار این وقتی که مثلا از حد زیاد مثلا جوانان از قوام میبرن بله از معیار دورتر میرن یا مثلا به کار دیرتر میان و این از حد زیاد
ба ҳукми оддати онҳо медарад ба хотире ки онҳо инчора фаҳманд баъзан вақт камакак сахтгирӣ дар кор ҳаст. фаҳмо. Аммо нози эҷодиро мебардорад. Аслан бояд ҳамин тавр бошад ба хотири он ки корро дар корхона коргаро анҷом медиҳанд ва гузашта аз ин барои як ровии хуб тайёр кардан фикр мекунам ки 10 сол ҳам кам аст. барои ин ки ози масалан барои мо як муҳаррир дар кор мешавад як ровӣ мо бисёр азият мекашем мо пайдо намекунем он нафаре ки тоҷики русиро донад бо барномаи компютерӣ кор карда тавонад хуб тарҷума карда тавонад як андешаҳои фарохтар дошта бошад аз барномаҳои таълимишон камакак дуртар равад бисёр ба сахтӣ ёфтан мумкин аст. фаҳмо. идомаи мантиқи ҳамин сухани шумо устод шумо дар ҷое қайд мекунед ки боз ҳам як иқтибосро мазмунан албатта ман мехоҳам берам ман ҳазорҳо нафареро медонам ки диплом доранд алло маълумот надоранд соҳибкасб нестанд яъне мазмунан шумо мегӯед ки дар ҷомеаи мо соҳибдиплом лозим нест соҳибкасб лозим аст ин устод аз ба фикри шумо системаи маорифи мо таҷдид мехоҳад ё ин ки худи ҷавонон таҷдид ман тахмин мекунам ки дар системаи маориф акнун навгониҳо аз ин ба баъд шурӯъ мешаванд барои он ки ҷоз як нафари роҳбар аст ки оқадан мутахассиси ҳамин соҳа аст ва худи кофӣ аст ки як бор бубинем ки рӯзҳои қабул чӣ хел мегузаранд мардум чӣ хел мераванд дар вазоратхона яъне фикр мекунам ки ози умед ҳаст ки баъзе ислоҳоту баъзе тағйирот ҳам ворид мешавад дар худи барномаҳои таълимӣ ҳам тахмин мекунам ки бояд баъзе тағйиротҳо бошанд дигаргуниҳо ворид шаванд барои мисол маро ҳамеша ҳамин чиз ба фикр водор месозад ки чаро мо дар 7-8-9 соли масалан хондан дар мактаб англисиро намеомӯзем лекин дар 3 моҳи курси англисӣ гап мезанем вақте маблағ медиҳем бале ҳам маблағ медиҳем ҳам худи барнома камилан фарқкунанда аст дигар аст инҷо гап дар бораи барномаи таълимӣ ҳам меравад аммо ман он чӣ ки болотар гуфтам дар мавриди диплом маъниш ин аст ки мо интихоби касбам дуруст намекунем масалан ман шояд касба дуруст интихоб накарда будам барои он ки ихтисоси ман ихтисоси аввали ман инженер аст инженер радиофизика электроника яъне шояд манам дуруст интихоб накарда будам ва имрӯз эҳсос мекунам ки бачаҳо аксаран дар интихоби касбашон камакак нодуруст мераванд ва волидон баъзан таъсир мерасонанд масалан ва ин тавр мешавад ки ӯ истеъдод худаш баъди чанд вақт ҷӯш мезанад ман аслан дар бораи радио фикр намекардам ҳарчанд ки ман масалан кам чизе менавиштам таронаву масалан мисраҳои шеъриву шеъргунаҳо вале дар бораи радио аслан фикр намекардам ва ҳамин тавр шуд ки мо инҷо қариб ки худамонро пайдо кардем ман ҳазор маълумоти олидор ва дипломдорро медонам ки онҳо як андешаи хуб пешниҳод карда наметавонанд ман ҳазор маълумоти олидорро медонам ки дар ёфтани роҳи ҳалли зиндагиш бечора саргум задааст раҳгум задааст намедонад чӣ кор кунад. бинед шумо дар ютуб низ як шабакаи худатон доред аммо наворҳои хеле кам мегузоред ва гӯем ки фаъолияти назарраси шумо онҷо нисбатан кам аст аммо масалан ин таҷриба дар радиоҳои мо дар радиоҳои берун аз мо хеле бисёр ҳаст ки масалан пахшҳои мустақимашонро суҳбатҳояшонро масалан ман мисол меорам радиои нав мисол аз худамон гирем ё азия плюс сабтҳояшонро ба навор мегиранд тариқи ҳатто як камера ба ютуб мегузоранд ва бинандаи зиёд дорад аммо ин корро шумо намекунед. ман тахмин мекунам ки шарт нест ки масалан ҳама дар ҷомеа як кор анҷом медиҳад тамоман шарт нест масалан ӯ услуби пешниҳоди онҳо ҳамин гуна аст услуби пешниҳоди мо камакак дигар гуна аст мо як-ду корманди ҷавон доштем ки масалан ин корро анҷом медоданд дар инстаграму дар ютубу дар ин чӣ лекин ин гуна ки масалан мо ҷиддӣ ба ин масъала таваҷҷӯҳ кунем ман ҷиддӣ ба ин масъала таваҷҷӯҳ намекунам ман ҷиддӣ ба матн таваҷҷӯҳ мекунам ҷиддӣ ба сухани ровиҳо таваҷҷӯҳ мекунам ман қариб ҳар барномаи ровиҳоро гӯш мекунам ки масалан баъзан вақт маро бале сифати наворо бисёр аҷоиб аст вале ровӣ мантиқан нодуруст гап зада истодааст ҷумлаҳоро калимаҳоро нодуруст гуфта истодааст барои ман ин муҳим аст ки вай дуруст гап занад масалан мубтадоу хабара донад бояд масалан ҷойшона бояд дар куҷо чӣ калимаҳоро истифода барад бояд донад баъзан вақт баъзе тарҷумаҳоро гӯш мекунем бисёр хандаовар аст бениҳоя бисёр дағал аст яъне ки ман ба ин чиз бисёртар аҳамият медиҳам он ки масалан дар интернет дар ютуб махсусан мо бисёр фаъол нестем ин фикр мекунам ки чизи шояд камбудии мо ҳаст вале камбудии аз ҳама асосӣ нест. инҷо устод масалан дар мавриди нутқи барандаҳо гуфтед ва мантиқан ҳарф заданашон гуфтед шумо тасдиқ мекунед ки пахшҳои мустақим ровиро умумигӯӣ мекунад зеро онҷо 1 соат 2 соат бояд ҳад занад факт хеле кам аст
میدونید روی اصلا هیچ شرط نیست که یک ساعت برنامه داشته باشه. مثلا من نگاه میکنم که کارمندان ما برای چند دقیقه برنامه استعداد دارند. من همین با 2 بار صحبت کردن و با 2 بار گوش کردن برنامه‌شون میفهمم. مثلا مؤلفی که و استعداد ندارد برای بیش از 1 ساعت سرمحرر یا دیرکتوری برنامه باید به او برنامه 2 ساعته ندهد اصلا. برای اینکه بیرون از استعداد او است. وقتی که شما بیرون از استعداد او براش معلومات میدید بسیار عمومی میشه. بعد مشکلی اکثریت راوی‌های جوان همین است که آنها جمله‌ها را از راوی‌های گوناگون جمع میکنن و خودشان میسازند، مثل ترجمه گوگل. یک چیز قالبی، مثلا یک جملهش از یک نفر است، یک جمله از یک نفر است، سلام علیکش مانند است به دیگر کس، خیر خوشش به دیگر کس. این یک چیز قالبی پیدا میشه. این چیز بسیار نادرست است، خوب نیست. بسیار چیز ساده باشد از آن شما باشد. این از فوند لغوی شد یا از کم خواندن از همه چیز مثلا مطالعه کم، مثلا ندونستن املا، ندونستن قاعده‌های زبان، مثلا ندونستن مثلا اطلاع کم داشتن، اطلاع کم. وقتی شما اطلاع کم دارین دیگه در افیر چی را میتونید که پیشنهاد کنید؟ یا همون طور شما گفتید بسیار عمومی باید صحبت کنیم درباره کدام یک سرود. و حالی هم ببینید اگر بسیاری ها کوشش میکنن که درباره سرود صحبت کنن یا نمیدونم چیزای بسیار ساده را پیشنهاد کنن، به نهایت ساده. مثلا من راوی که مثلا شبی دراز سوال تیار کند و پگاه سوال ها را پیشنهاد کند اقلا با وریانت ها بسیار کم میبینم. این چیزا من بسیار کم میبینم. ما داریم بچه‌ها داریم ولی بسیار کم هستند برای که زحمت زیاد طلب میکنند. استاد شما یک نفری قولابشکن هستید. خب من از قولاب نمیگم، من بعد برمیگردیم در مسئله قولاب. اینجا ما در آغاز گفته بودم که سری جنجال گفتم. من یک اطلاعی دریافتم که گوی آن وقتی که شما راهبر نبودید حالا با راهبریت رادیو وطن سپان جلیل گپش میگریزد، جنجالی برپا میشود، سپان کار رو ترک میکنند میرود و از جانب شنونده های سپان خیلی زیاد درخواست ها میشود، مکتوب ها میشود و آن راهبر مجبور میشود که سپان رو بیارد. باز پس این درست است یا اینکه این فکت نه ما جنجال نکرده بودیم. ما همان زمانی که گفتم ما یک چند ماه با بعضی سبب ها مثلا قریب که به پول کار کردیم و وضعیت رادیو هم قدر خوب نبود، اون وقت ما رو دعوت کردن به یک چند جای دیگر، با رادیو، با تلویزیون، با گازت رو دعوت کردن خب که بیام کار کنم و من راضی شدم. گفتم کمک دم میگیرم و میام بعد انتخاب میکنیم که در کجا باید کار کنیم. و در همین فاصله کارمندانی که مثلا ما باید هر روز به کار می اومدن اونا میان آشنا یکم و به کار نمیروند، میگن ما نمیریم که سبحان نیست رفت ما نمیریم. این مانند شد با سباتاژ، مانند شد با آنکه گویا من اینجا تشکیل کردم. اما اصلا من در این باره فکر نکرده بودم، به خاطری که من این عادت ندارم، به خاطری که کار باید همیشه ادامه بیابد. حالا اگر من از رادیو بیام کوشش میکنم که مثلا به رادیو یگان خیلی نقصان یا ضرر نرسد، به خاطری که ما اینجا کار کردیم و نام یافتیم و نان یافتیم و این باید کارش ادامه بیابد. و من بعد اینا شنیدم و بعدی که به من گفتن که بیا خیلی مثلا معاش بچه‌ها را پیشنهاد میکنیم، معاش رو زیادتر میکنیم و با اومدیم با این تقریبا یک 2 روز یا 2 روز بیشتر بود. اما جنجال جدی نبود. نه این جنجال نبود اصلا. ما فقط این حق هر کارمند است که مثلا به جای دیگر بره و مثلا کارش ایواز کنه. حقش هست. بله. خب شما حرفی تکرار رو خیلی بد میبینید. من تا جایی که صحبت‌های شما رو گوش کردم، دیدم، موضوع رو آموختم پیش از با شما صحبت، اما چی چیزی بود که گفتم میتوانید که تکرارش خیلی خوب است برای وقتی که شما درباره والدینتون صحبت میکنید، درباره مخصوصا مادر، فکر میکنم که هر روز اگر این چیز تکرارم کنید این بد نیست، به خاطری که مردمی بسیار احساسی هستند، مردمی هستند که موضوعی که با همه آنها داخل دارد دوست میدونن. مثلا موضوع مادر، موضوع احترام والدین، این موضوعی است که نشد که در این باره هر صبح گفت، هر روز گفت، با تکرار گفت و یک سرود خوبی اگر در وصف مادر است با تکرار اون رو پخش کرد. این چیز فکر میکنم که ضرور هم هست. خب شما از مادر گفتید، من سوال رو اینگونه بگذار میکنم. بچگی سپان جلیل چگونه سپری شده است؟ در دیها در نوحیه، من همیشه دیها میگم و بعد بعضی‌ها که همراه من میروند میگن این رایون است، نوحیه است، چه دیها میگن.
برای اینکه میگم در حجتی که من تولد شدم نام دهه نوشته شده است، دهه درگیان و میگم برای من همیشه احساس میکنم من در شهرم حتی بعضا بوی نان دهه به مشام میرسد و خب مثل بچگی قریب که همه مکتب موسیقی میرفتیم، با درس میرفتیم، مکتب رقم 1 در مرکز نوحیه بود. خب فکر میکنم که بچه گنده نبودیم خصوصا. فهم بله. اما شوخ بودید یا نمیتونه؟ نه نفر جدی وزی معلمای ما وقتی که در دوشنبه بعضا اینجا ساکن دوشنبه شدند و بعضا وا میخوریم، میگم من اصلا باور نمیکردم که صبحان گپ زده است، برای که یک بچه بسیار شرمگین بودی و گپ نمیزدی و بعد من همیشه میگم که معلم این رادیو است، اینجا گپ نزنی پول نمیدین، دیگر باید گپ زنی چیزی. فهمو. بیاد از آن همین گفتید از حج و قلابشکنی. شما یک نفری خیلی قلابشکن هستید که مثلا میتوانید آزاد صحبت کنید با شنونده‌تون در مورد دنیا اون چیز یا از وضعیت برایت بیرون یا حج کنید با حج همون موضوع رو ادامه دهید یا اینکه تغییر دهید اگر خواهید. اگر اصلا اندیشه به سرتون نزده بود که حج نگار شوید، زیرا مثلا حج‌های نمکینی شما خیلی زیاد است. یک وقت یک راننده تاکسی یک چند روز پیشتر گفت که یک زن در ماشین من نشست و گفت که آوازی سبحان است و گفت که ای بکشش خدا بگیره آوازی خنک شد. بعد در این حالت ما باید چی میگفتم؟ در این حالت من شوخی کردم، گفتم که کلان در افیر مستقیم بود. بله من گفتم که اون زنی کلان سال بود، گفت که بله. گفتم این خوشنامی من هستم و کمپیر مرا هیچی ناز ندید. وقتی که شما در کدام یک حالت میافتید که یا بسیار به غضب میآیید یا نمیدونید چیکار کنید، بهترین واریانت این با شوخی از اون حالت بیرون شدن است که نه خودتون اعصابتون رو ویران میکنید و نه کسی دیگر خفه میشه. اما شوخی شما از شوخی مثلا از وضعیت بیرون شدن فرق میکنه؟ شوخی شما نمکی زیب بود، یک چیزی طلبات خودی رادیو است، طلبات رادیو است. مثلا بعد از بسیار عامل‌های دیگر هم وابسته است. برای مثال من موضوعی که پگاه باید پیشنهاد کنم، اون موضوع رو از چند نقطه نظر میبینم. اول سوال رو ترجمه میکنم. مثلا بخشای ما من دوست میدونم که این صفحه با این صفحه وابسته باشد. سوال رو ترجمه میکنم با کدام مضمون؟ شما مثلا یک سنه تاریخی رو میگیریم، من در بخش یک روز در تاریخ میگم که امروز فلان شهر تشکیل شده است، اما در بخش راه و راه ما سوال رو در اطراف همون شهر تشکیل میکنیم، همون سوال رو پیش میاریم. یعنی من با همدیگر وابسته کردن بخش رو دوست میدونم و بعد من الکی میدونم که دو موضوع دارم با چه صحیفه‌های دیگر پیشنهاد میشه، من کوشش میکنم که وابسته با اینا همه چی را باید بیارم و حتی بعضی لطیفه‌هایی که من میدونم وابسته برای مثال با موضوع داماد و عروس یا وابسته با موضوع نمیدونم مکتب اگر یکم سنتیامبر است، کوشش میکنم که همه اینا را باید بیارم و اگر باید نمیارم من شب باز میبینم که کدام لطیفه‌هایی که مثلا در افیر نقل کرده میشوند موجود است. از روسی هم که باشد اون باید ترجمه بسیار زیبای تاجیکی کرد، یعنی برگردانی باید تاجیکی کرد و ترجمه تحت لفظی باید نباشد که مثلا خنده‌آور نمیشود. یعنی وقتی که موضوع رو شما تیار میکنید همه چیزش به نظر میگیرید، دلیل ها رو، لطیفه ها رو، حتی در اون موضوع نمیدونم کدام یک حادثه که با شما رخ داده بود به اون موضوع نزدیک است، همه اینا باید میارید و بعد برنامه‌تون جالب میشه. فهمو. چقدر سوالاتون رو گفتن ممکن است که از شبکه‌های جستجویی کردن؟ اگر فایزن گویم ممکن یک 30-40 فایزی سوال‌هایی که پیشنهاد میشوند از صفحه‌های اینترنت هستند و با بعضی بخش‌های ما داریم که اونا را شرط‌ها رو برای بخش‌ها خودم فکر میکنم. برای مثال صفحه بدروغ 25 ثانیه، صفحه مثلا رادیو تئاتر یعنی که یک حالت شما فکر میکنید و شنونده باید که بازی کند. برای مثال شوهر مست شبانه به خانه آمد، همسرش در نکشوده ایستاده است و مرد تمام استعدادش استفاده میبرد تا دل زنش یابد. یعنی شنونده ما باید نقش همون نفری را بازی کند که شبانه آمده است، همسرش در نکشوده ایستاده است. یعنی باید بازی کند، زنک جون گوش کشوده را، یعنی که باید همین نقش بازی کند و بعد شنونده‌های دیگر آواز میدن که کدام اشتراکچی بهترین نقش بازی کرد. فهمم بهترین. خب آخرین سوال رو برای شما از قسمتی اول میدیم، بخش اول، بعد میگذاریم به قسمت‌های دیگر. سوپان امروزه با سوپان 20 سال پیشینه چی توصیه ها میداد؟ من توصیه میدادم که بهترین اثرهای نویسنده‌های معاصر تاجیک و نویسنده‌های جهانی را باید که مطالعه کند همون وقت. یعنی که ولی مثلا نفری که اون رو شنیده است مثلا نورسان
аз ҳамон беҳтарин асарҳои адибони машҳури дунё артур конан дойл, масалан стендайл, намедонам маркес, хуб ин нафаре ки дар тамоми дунё адабиётшона асарҳошона мехонанд, аз онҳо бояд шурӯъ кард, онҳоро бояд бисёр мутолиа кард. Тамом мутолиаи зиёд, мутолиаи зиёд. Фаҳмо, беҳтарин. Хуб, ташаккур. Қисмати дуюм ном дорад шарт. одатан ба меҳмонҳо шарт чӣ гуна вогузор мешавад? Занг мезананд ба ҳамдигар, қарз мепурсанд, хулас як ҳолати фачи обшуста ҳаст, гӯем. Хуб, ман бояд инро эътироф кунам. аммо ман мехоҳам ки имрӯз як шарт дорем, шумо чунин вогузор кунам. Як лаҳза дар ҳаҷми 2-3 дақиқа ё 1 дақиқа намедонам, аз барномаи Субҳи Ватан бо образ ҳамон барномаро мебарем. бояд гӯем ки оли ман 2 рӯзи охир пеш аз сабти шумо дар эфир набудам, ба хотире ки овози ман ба овози Субҳонҷалилов асла монанд нест. Бале, дар суҳбати телефонӣ ҳам гуфтед ки бале. Ва чун шумо гуфтед ки мо аз Хуҷанд омадем, бисёр заҳмат кашидем омадем, ман дигар натонистам небудам. Дигар ба хотире ки оли садо асла монанд нест. Вале имкон ҳаст. Масалан он чӣ ки болотар гуфтам, ман қариб ки субҳа як хел сар мекунам. Субҳ бахар шунавандаи азиз, оғози боз як субҳи дигарро барои шумо самимона табрик мегӯям. Субҳонҷалилов ҳастам ва Субҳи Ватан шурӯъ мешавад. Ин барнома иборат аст аз хабар, иттилоъ, маълумот, суҳбатҳои ҷолибу шавқовар, дархости суруд, таронаҳо, озмуну викторинаҳо, саволу ҷавоб, тавсияу маслиҳатҳои шумо. Хуб, телефони мо фаълон ва ҷумлае ки пеш аз суруд пахш мешавад ин аст ки биёед бовар мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар мешавад ва биёед кӯшиш кунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар кунем. ин ҷумлае ки ман шояд 15 сол аст ки ин ҷумларо такрор мекунам ва ин барои ман бисёр маъқул аст. ин ки биёед бовар мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар мешавад ва биёед кӯшиш кунем ки имрӯзро аз дирӯз беҳтар кунем. фаҳмо, як чизи такрорие ки мо дар бор гуфта будем, чӣ чиза такрораш хуб аст? ина ман тахмин мекунам ки шунаванда, бинанда шуморо бояд аз мусиқии барноматон, аз шапкаи барноматон, аз салом алейкатон, аз тарзи пешниҳодтон шиносанд ва аз салом алейку, аз хайри хуш. ман ҳамеша салом алейку якхела ва хайри хуш якхела. фаҳмо. ҳозир бинед, бо образ як қиссаро қисса кардед, бахшиш ки бо саволи дигар эҷод пайдо шуд, тавлид шуд. қисса кардед, маслан гуфтан мумкин ҳаст ки маслан ровиёни радио садояшонро месозанд. ровиёи мо дорем ки сохтакорӣ мекунанд, вале ман аслан ҷонибдори ин чиз нестам. Ман ҳис мекунам ва бояд гуфт ки як умр дар ду пӯст зиндагӣ кардан бисёр душвор аст. шумо дар эфир овозтона месозед салому алейкум, вале вақте берун мебаред шумо дигар хел суҳбат дорен, ин барои шумо бисёр душвор мешавад. шумо як нафаред вале дар ду қолаб худро ҷо мекунед як илоҷ карда, ки ин аслан қабул нест. ҳозир шунавандаи мо масалан шунавандаи 10 сол 20 сол пеш нест, сохтакориро мешиносанд, масалан дурӯға мефаҳмад. шумо вақте нодуруст гап мезанед мефаҳманд, барои ки ҳозир санҷидани далелҳо ин мисли 2 + 2 аст. яъне шумо бояд бисёр далелҳои санҷидашуда пешниҳод кунед ва беҳтарин барнома ҳамоне ки ровиеш бисёр озод аст, табиӣ аст, самимӣ аст. бигзор бисёр сода бошад, лекин муаллиф бошад. ин ҷумлаҳои худаша бигӯяд, чӣ хеле ки масалан ҳаст табиӣ, бесохтакорӣ бошад. барои ки ман як вақт як ҷои дигарам гуфта будам ки барои сохтакорӣ кардан косметикаи бисёр дар кор мешавад. яъне беҳтарин вариант ин аст ки шумо табиӣ бошед, бадеӣ бошед. фаҳмо, беҳтарин, ташаккур. хуб, ин қисмат риз ба интиҳо мерасад. идомаи воҳияи нигоҳи нав аст. дӯстони азиз, ман умед мекунам ки шумо то ин дам хаста нашудед. як бахши хеле кӯтоҳ ҳаст, билис ном дорад, 10 савол ҳаст. беҳтарин. ин он чизро интихоб мекунед ва 3 чизро мегӯед. агар омода бошед, ман саволҳоро барои шумо мегӯям. рисолати касбӣ ё инсонӣ? инсонӣ албатта. боз бо як забон бо нутқи хуб ҳарф задан ё забонҳои зиёд донистан? аввалтар аз ҳама бо забони модарӣ хуб ҳарф задан, бо забони модарӣ. се ровии радио? ровиёни радио? бале. мошариф холиқова, фирӯза саидова, шаҳно насриддин. сезан. хуб бошад. ташаккур. муҳимтар фаъолият ё зиндагии шахсӣ? аввалтар аз ҳама зиндагии шахсӣ, хонавода, ин фикр мекунем ки муқаддамтар аст. истироҳат ё варзиш? фақат воқеӣ ҷавоб гӯед. албатта истироҳат. агар
баъзе элементҳои варзиша дошта бошад. фаҳмо. се шоир. Шоир Бозор Собир, Али Муҳаммад Муродӣ, Гулрухсор. Гулрухсор. Беҳтарин. Хуб, садо ё навор? таъсири бештар албатта навор дорад. ман умед боварӣ доштам ки садо мегӯянд албатта, чун садо бисёр муҳим аст, садо муҳим аст, лекин оли мардум ин тавр аст ки агар 1000 садо бизанӣ баробари як бор дидани масалан шумо нишон медиҳед баробари он нест, ба хотире ки таъсираш дигар аст. таъсир дигар аст. бале. хуб, ту ё реклам? реклама. реклама. се китоб. хазони умри одамхудо, сурх ва сиёҳ, стендал ӯ пешкиш аз Габриэл Гарсия Маркес ва китоби беҳтарине ки оли ман дирӯз охирин саҳифаоша хондам, ин ҳикояҳо аз зиндагии Шерлок Холмс буд, Артур Конан Дойл. беҳтарин китоб буд. фаҳмо. беҳтарин, ташаккури зиёд. ва охирин билиси мо ки ба ҳама вогузор мешавад, ақл ё дил? ақл. ақл. ташаккур. як бахши кӯтоҳи дигар ҷамъбаст мекунем, хеле кӯтоҳ. саволи шахсиятҳо ба ҳамдигар. шояд шумо шиносед, овозхон меҳмони мо будам пеш аз шумо, Дилноза Каримова. он нафар барои шумо чунин суол гузошта. Если сегодня от вас зависит как-то улучшить жизнь, например, вот своему городу, что бы вы сделали? муҳим ин аст ки инсон барои беҳбудии ватанаш агар кори арзишмандиро анҷом дода натавонад, ӯ бояд халал нарасонад барои пешрафт, бояд монеа эҷод накунад, бояд харобкорӣ накунад. муҳим ин аст. ман намедонам ба воситаи радио мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз дар баланд бардоштани маърифати мардум, дар огоҳии мардум камакак саҳм дошта бошем. ба ҳар сурат дози ҳамин чиз аз дасти мо меояд, иттилоъ, хабар, маълумотро дар пеши мардум гузоштан ва мо кӯшиш мекунем ки ҳамин кору ҳамин касбе ки аз рӯи он нону ном ёфтему чӣ, ина содиқона анҷом бидем ва ҳар кас фикр мекунам ки бояд дар касбаш содиқ бошад, он вақт ватан албатта пеш меравад. ташаккури зиёд ба меҳмони навбатии шумо низ бояд ки як суол гузорам. ки аст меҳмони навбати шумо? аз соҳаи ҳунармандон ҳаст. ҳунармандони театр ва кино. бале, беҳтар аст ки нагӯям ки ки аст, аммо нафар ҳунарманди театр ва кино ки бошад, ман як идея дорам. масалан ин баъди он ки ман дар Қазоқистон баъзе спектаклҳоро тамошо кардем, дар жассахна тамошо кардам. масалан ҳунарманд агар бошад, ман бисёр мехостам ки агар имкон бошад як ҳунармандо бо дастгирии масалан сарпарастову албатта бо дастгирии нафароне ки масъул ҳастанд дар ин самт ташкил кардани театрҳои хурдакак ки он ҷо 30-40-50 ҷойнишаст дошта бошад. тамом саҳна ва 50 ҷойнишаст. ман ҳамеша орзу мекунам ки ҳамин театрҳо хеле зиёд шаванд. як ҳунарманд метавонад ки як ҷойи махсусеро бигирад ки он ҷо фақат 40 ҷойнишаст дорад. тамом. ва фикр мекунам ки агар ин гуна театрчаҳои хурдакак дар таҳхонаву болохонаҳои биноҳои навам ки оле ҳастанд агар пайдо шаванд, фикр мекунам ҳам рақобат пайдо мешавад, ҳам мардум ба театр ҷалб мешаванд ва ин беҳтарин кор мешавад. агар тавонанд ин ҳамин идеяро шаҳр бидиҳанд ё ин дар шароити имрӯз қобили қабул ҳаст ё нест, имконпазир ҳаст ё нест. фаҳмо. ман навгуфта истодам ки ин хоҳиши шумо аст. савол чӣ гуфтед? немидонам саволро гуфтед. ташаккури зиёд. хуб, инҷо фарҷом аст. охирсухани шуморо ман барои бинандаҳо. ман барои бинандаҳои Семяк ва барои мардуми бисёр сарбаланду мардуми шарифи вилояти Суғд барору комёбиро орзу мекунам ва самимона изҳори сипос мекунам барои телевизиони шумо, барои роҳбарияти шумо, барои бачаҳое ки инҷо омаданду сабт карданду ки заҳмат кашиданд. барои шумо ман барори эҷодӣ мехоҳам ва мехоҳам ки мардум бозам барои пешрафт, барои ободӣ, барои шинохти бештари Тоҷикистон якҷоя мо сам бигирем ва то Тоҷикистон ҳамеша бояд бо ифтихор садо бидиҳад. Тоҷикистон. ташаккури зиёд. сипос ки дар барномаи ширкат ваҷидед. бинандаи азиз, шумо агар моро тариқи YouTube мебинед, ман хоҳиш мекунам ки вобаста ба имрӯза суҳбат ҳатман шартҳоятонро менависед. агар шумо тариқи телевизион мебинед, ин барнома
ютуб канали худашро дорад ки ном дорад Нигоҳи Нав ва мо имрӯз суҳбат кардем дар пойтахти кишвар бо яке аз нафароне ки дар ҷодаи эҷодӣ як нафари муваффақ ва фикр мекунам ки қобиле ҳаст ки бояд ба эшон пайравӣ кард. Ман сахт таъриф намекунам. Султон ҷон ташаккури зиёд. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. пеш аз суҳбат ман фикр мекардам ки чун як-ду пора аз ин барномаро ман бо ширкати сарояндаҳо гӯш карда будам, тамошо кардам. Ман фикр кардам ки аслан ҳамун саволҳои бисёр қолабӣ мешавад, саволҳое ки ҳатто бисёр обшустаи бад ҳастанд, бисёр кӯҳнаи фарсудаи бад ҳастанд. фикр кардам ҳамин гуна саволҳо мешавад, вале Салимҷон тавонистанд ки як саволҳои ҷолибтарро пайдо кунанд, саволҳое ки шахса воқеан ба фикр кардан водор месозад. ва саволи хуб ба назари ман ҳамин аст ки баъди анҷоми барнома шумо ба худатон фикр мекунед ки вобаста ба он савол ман бояд хел мегуфтам ё вобаста ба он савол ишро бояд илова мекардам. яъне ки шуморо ба фикр кардан, ба андешидан водор мекунад ва тахмин мекунам ки тарзи пешниҳод, тарзи саволҳо, хуб муҳлати барнома, фурсати барнома бисёр мувофиқ буданд. ман кадом як мушкилу ишкелу чия дар кори шумо надидам. саломат бошед. барор мехоҳам комёбӣ ва муваффақият барои шумову барои ҳаёти эҷодии шумо. обуна шав ютуб канали Нигоҳи Нав барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи Нигоҳи Нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.